buriya Kavumba azi kununiza shoto kandi buriya namukubita kandi akatasinzira. Yaguhaye ingwate y'iki? Yampaye simukadi ya MTN ariko ntatinda nzayigurisha abandi. Ahubwo twiri n'umuprofessional w'umutubuzi. Umuntu utanga ingwate ya simukadi sha. Ndavuze ngo shyira hano. Pastor Theogene yavugaga silenge abakristo bagafashwa bagatura. Bishop akabwiriza bagafashwa bagatura. Sasa nicyo umaze gukora cyatumenyeka amafaranga. Ubwo ahenze ubuyore. Ndashaka upese bigishyushye bitabaye ibyo ndaguhana. Hello guys, esaba wirirwa wibaza ahantu hakuri ibikoresho byagufasha gutunganya content yawe. icyanzu.com twaje nk'igisubizo cyawe. Guys, ushaka microphone, video making, tripod guys, turabigufashamo kubibona, reka ngutembereze. Urakaza neza mu icyanzu.com. Ngiyi side ya stand. Then uraza hano uhasange umwanya wa video making. Okay guys, mbazana hano mu mwanya mu mic micro agufasha gutunganya content yawe kugira ngo amajwi yumvikane neza. Urakaza neza mu icyanzu.com ratumiwe. Urabona ukuntu uri kunyuraho? Ukore gute? Twinunza niho zari vene. Urashaka dukora iki nyine? Twikumara wafa yanjye nakwica. Mujye murya muzi neza ko muzishyura. Nishura iki? Ahubwo Kavu ukizanya kunyishiriza umuhanda nzakwereka. Njye rutambika Vumba uzabaza sinjya nego ubwoba nibihinda nkakagoma. Ndashaka upese bigishyushye bitabaye ibyo ndaguhana. Kavu baragushuka. Nje engineer twi sinyangwa n'utwana nkawe. Wigize ubona ahantu nagwanye. Twireka ngende undi munsi tuzahura. Tuzamena umuceri. Ariko buriya Kavumba azi kununiza shoto kandi buriya namukubita kandi akatasinzira. Reka ngende sha tuzahura ndimo neza. Sarisa twiramfitiye amafaranga. Ndi kubona ari kwiraza Inyanza yanga kwiyama. Ariko umunsi namwamburiye apana. Uzamenya ko giye kazungu umwana w'umuzungu nahinduye guverinoma. Nyumvira disi wo muracyavuga. Bye 3000 byanye nagarabimwe. Wose hari icyo bitwaye wenda azayagumana. Kandi yaramaye ingwate hababaje wo. Yaguhaye ingwate y'iki? Yampaye simukadi ya MTN ariko ntatinda nzayigurisha abandi. Sarisa sinkure magatimi iyo nangwate yirimo. Ingwate ya simukadi. Kiretse n'uyigurisha mu Buhinde. Ushatse kumbwira ko nta kamari ifite se? Ngaho nawe mbwira utumaro tubiri twagirwa na simukadi idafitwe na nyirayo. Nzakura amafaranga yashyizeho. Bwenge bukena kubwiye. Ahubwo twiri n'umuprofessional w'umutubuzi. Umuntu utanga ingwate ya simukadi sha. Gusa kazungera amafaranga sinayaheba. Wowe urabigenza ute? Umva twiri ndizera neza ko atanshobora. Niduhura ndarimeneramo. Reka nikomereza ubwo tuzaba twumva. Twirajya gutegura uriya mushinga ninjye namugiriye inama. None kugira ngo acekinge kuba koze ninjye ahereyeho. Ndakuvunira umwambi mabere ya nuza. Jesus. Sasa ugize ibiki? Ndavuze ngo shyira hano. Pastor Theogene yavugaga silenge abakristo bagafashwa bagatura. Bishop akabwiriza bagafashwa bagatura. Sasa nicyo umaze gukora cyatumenyeka amafaranga. Ubwo ahenze ubuyore. Hari 3:40 n'amasegonda 9. Uribuka amarira waje wirizwa uri kunyaka amafaranga yanyu. None ndayaguhaye wihinduye intare. Ya mafaranga amaye cyagiye. Okay, sasa minota mike ndakuzanira. Mwizera. Wowe nyizera ni witaho nyakura. Icyo mfara kubona nkupesheje. Wamena inzu, wamena banke, ibyo nibindeba. Uyu munsi ukirenga, impyiko zawe ndazigurisha kuri make. Reka ncapurisha amasegonda make ndaba ngugezeho. Kazu ihangano n'izi note 5 nyuma y'iminota 10 ndanya kuzaniye. Turashize. Ihangano nyishyure inoti yanjye 2500. Nuramukuyamaye sha indi minsi nzakuguriza. Kazu ufitiye ideni? Yibagize gake mite nkukuramo umutima. Professional TF. Today nagufatiye umwanzuro. Utamaye amafaranga yanjye. Leta nkwereka ko Kazungu umwana w'umuzungu icyanzanye kwisara amafaranga. Kazu iminota 5 ndabanya kuzaniye. Uramenye ukibeshye mabere ya nuza nkagufata. Ni mu mavi. Don't worry wowe ihangana. Mukane ndagukora ibitangaza. Namahirwe kubuncitse. Gusa ariko Sarisa wenda mwizeye. Akigufata nayindi mishyikirano. Ambo byo nahoze kare nkubwira. Sese namwishyuye kera yamuhaye mukanya. Naramwungukiye.
Twi uzi gusigaye ukoresha ukuri wane wihangane kuba nari ngufashe nk'igisambo gusa reka mbe ngiye ndemera ari uko ungezeho. Are you playing? You gotta trust man, hard down.